Phuthego a re kopeng thuso kwa modimong. Morena pele ya me ga e ikgantshe le matlho a me ga a belafale. Ga ke itsenye mo dilong tse dikgolo tse di mphetang. Ruri ke go moditse mowa wa me ka o didimatsa. Mowa wa me o tshwana le ngwana yo o kgositsweng a lefa go mmaagwe. Mowa wa me o mo go nna jaaka ngwana yo o kgositsweng. Israele o lebelele morena go tloga jaanong go ya bosakutleng. Ke gona ka mo re reng thuso ya rona mo leina la morena yo o dirileng legodimo le lefatshe le lewatle le tsotlhe tse di mo go tsona, yo o bolokang boammaaruri ka bosakutleng. Amen. Bakaulengwe a bopelotlhe mo go jwa morena wa rona Jesu Kriste bo nne le mewa ya lona ba botlhe. Amen. Phuthego ke lumisa mo leina la morena wa rona Jesu Kriste, ena mopholisi wa rona ka nako tse tsotlhe. A re tleng fa go ena yo e leng lentswe le le tshelang le le latlhilweng ke batho, mme e le 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 tlhophilweng la botlhokwa mo modimong. Phuthego ke nako ya gore re galeletse mogodimo, ke nako ya gore re tumise mothata yotlhe, ke nako ya gore re tlotlomatse kgosi ya kgalalelo, kgosi ya legodimo, morena wa barena, modimo wa badimo. Ka gonne matlho a rona a mo go ona ka nako tse tsotlhe. Re simolola tilo modimo Phuthego ka go opela Hosana 3:2-1. Modimo o re neile ntšwe le letle la ona, le re tsamaisang tseleng matlho a ka a go ona. Hosana 3:2-1.
tshepo mme dilemo di feta o tshepe Modimo fela mahlo a ka a hona. Phuthego lebala Psalma ya 16 a borobedi go fihla go ya 11, Psalm 16 verse 8 to 11. Mme ena e bua ka bogolo jwa Modimo le molemo wa Modimo. Ke ntse ke emisitse Morena fa pele ga matlho a me, ga nkitla ke tshikinyega ka nkeme ka fa letsogong le le jang, ka moo pele ya me ya itumela le mowa wa me wa ipela, mmele wa me le ona o tla ikhutsa o iketlile, gonne ga o kitla o tlogela mowa wa me go tsena mo bopipong, le e seng go leseletsa moitshepi wa gago go bona go bola. O tla nkitsise tsela ya bophelo, go kgora boitumelo go fa pele ga sefatlhego sa gago, le go ja monate fa letsogong le le jang la gago ka bosakhutleng. Amen. Phuthego. Ropella Modimo gape phuthego Hosana 2:9-4. Lefifing le letsoletsho le mofuteng o kgopo, ikgetheng lona ba Jesu, kgabang ka kgalalelo le kganye le eme qoeng, le bonesetse tsela mme e mong ya latlhegileng a ka bona a phela.
Phuthego le nneng lesedi la lefatshe. Sepateng sedi la lona se keng la ba le ditlhong ka mehla pakang morena hohle le dinyefolong. Lebella peselemo ya bobedi Phuthego, peselemo e tlwaeletsegileng, peselemo ya 24, temana ya ntlha go fihla go ya botlhano, Psalm 24. Mme yona e re kgosi ya kgalelo e a tsena. Lefatshe ke la morena le tsotlhe tse di mo go lona, lefatshe le ba ba agileng mo go lona, gonne o le theile mo mawatleng, a le tlhomamisa mo dinokeng. Ke mang yo o tla tlhatlogelang mo thabeng ya morena? Ke mang yo o tla ema mo felong ga gagwe ga boitshepo? Ke ena yo diatla di phepa, yo pele e itshekileng, yo o sa lebise mowa wa gagwe ka boithamakong, a sa ikanele maaka. Ena yo o tla amogela tshegofatso mo moreneng le tshiamo mo modimong wa pholoso ya gagwe. Lona dikgoro tshweletsang ditlhogo, lona mejako ya bogologolo tala e tshweletseng gore kgosi ya kgalelo e tsene. Mme kgosi ya kgalelo ke mang? Ke morena yo o thata, yo o bonatla, morena senatla mo tlhabanong. Amen. Phuthego di le go opela sefela sa ntwa le tlholo. So nna ke Hosana 3:08. Ka dilo le ditlamo tsaka, ke ntse ke tla go wena morena, ke ntse ke tla thabong le kgotsong, nyakalong godimo, botlhokong ba ka, matshwenyegong. Ke ntse ke tla go morenaka, ka melato le dibe tsaka, o ho Jesu ke a tla. Le ditlamo
re bisa ga ka tsela e latelang Phuthego. Gonne ke mang yo e leng Modimo fa e se morena? Gape ke mang yo e leng lefika fa e se Modimo wa rona? Ke yona Modimo o ntamang ka thata, o dirang tsela ya me botlalo, o dira dinao tsa me jaaka ka tshepe, o nkemisa mo mafelong a me a godimo, o utlwe diatla tsa me go tlhabana, gore mabogo a me a be bora jwa kgotlho. O nnile thebe ya pholoso ya gago, letsogo le le jang la gago le ntshegeditse.
mang la modimo fela mowa wa me gonne se ke se lebeletseng se tswa mo go ona ke na le wena fela ga ke tshepe o sele ke a o kgomarela sekgathale sentate Phutego ke kopa mogolokwane le diphala le melodi for modimo wa rona o phelago re a leboga Phutego ke sa lema ke ya bofelo ya 27 go tloga ka tema 9 go fitlha go ya barataro Psalm 27 verse 1 to 6 mme yone e re morena ke lesedi le pholoso mo ntweng Phutego gompieno ke bua ka ntwa ka gonne ga re lwale ntwa ya nama le madi re lwa ntwa ya moya yone e buisana ka tsela e latelang Phutego morena ke lesedi la me le pholoso ya me ke tla boifa mang morena ke botshabelo jwa bophelo jwa me ke tla tshoga mang ya re fa basenyi ba ntsogela go tla go ja nama ya me ke bong baganetsi ba me le baba ba me bagopoi ka nosi bawe le fa ntwa e ka ntekanyetsa pelo ya me ga e kitla e boifa le fa tlhabano e ka ntlhasela le fo ke tletse boikanyo selo se le sengwe se ke se kopileng mo go morena se ke se eletsang ke gore ke nne mo ntlong ya morena ka metlha yotlhe ya bophelo jwa me go leba bontle jwa morena le go akanya mo tempeleng ya gagwe gonne o mpoloka mo boagong jwa gagwe mo letsatsing la tlalelo o mphitlha mo bokikelong jwa tente ya gagwe o ntsholeletsa mo lefifing amen Phutego Hosana ke 382 yona e bua ka
Tla kena fela ba ngodileng bukeng. Buka eo ke ya Konyana, Konyana e hlotseng. Phuthego ka boikokobetso a remeng ka maoto, re dire mmogo netefatso ya seriti sa botho, the affirmation of human dignity. Re tla bua ba botlhe ka nako e le nngwe ka gore Amen. Hosana 334, on tadime ka lereko morenaka. Matsogo. Phuthego re a leboga. Re a kwa molao wa Modimo ka sebaka se.
mme re kopa bana ba rona ba eme ka maoto fa bagolo le bona ba tlhoya tsebe ka gonne molao o re ama ba botlhe. Lekwalokolo la moapostolo Paulos fa a kwala Phuthego ya Roma, Baroma kgaolo ya 13 temana robedi go fitlha go ya 10, Romans chapter 13 verse 8 to 10. Lo fetse tsotlhe tse di tshwanetseng go leswa, go sale go ratana fela, gonne yo o ratang yo mongwe o dirafaditse molao, gonne ditaelo tse di reng o seka wa dira boaka, o seka wa bolaya, o seka wa utswa, o seka wa supa tshupo ya kako, o seka wa eletsa, le fa go ka ne go le taolo e nngwe e sele di akareditswe ka lefoko le le reng o rate mongwe ka wena jaaka o ithata. Lorato ga le direle motho bosula, ke ka moo lerato e leng tirafatso ya molao. Amen. Phuthego temana e le nngwe fela ya Hosana 122, tumelo ke na le yona, empa le ha o le jalo ke ntse ke rapella ke lla. Temana e le nngwe fela Phuthego. Na le tegang. Gompieno moporofeta Hesekiela o bua le rona mosong ono ka mantswe a reng, ke tla lontsha kwa baheitaneng, ke le phutha kwa mafatsheng a otlhe, ke le busetsa kwa nageng ya lona, ke tla lo kgasa ka metsi a phepa gore lo itsheke, ke tla lo tlhapisa maswe otlhe, ke tlosa medimo e maila yotlhe ya lona, ke tla lo naya pelo e ntšhwa, ke tsenya mowa o moswa mo teng ga lona, ke tla ntsha pelo eo ya lentšwe mo nameng ya lona, ke lo naya pelo ya nama, ke tla tsenya mowa wa me mo teng ga lona, ke lo dira batho ba ba sepelang ka fa melaong ya me, ba ba tshegetsang ditshiamo tsa me ba di dirisa. Lo tla nna mo lefatsheng le ke le neileng borraeno, lo tla nna morafe wa me, mme nna ke nne Modimo wa lona. Phuthego ya Modimo e rategang. Lefoko le le boikanyeng ke le le reng, fa lo suile nae re tla phela nae, fa re itshoka re tla busa nae, fa re mo itatola le ene o tla re itatola, fa re sa ikanyege ene o tla nna a le boikanyo, gonne ga a ka ke a itatola. Phuthego ka sebaka sena a re dire mmogo boipolelo jwa tumelo ya bokeresete ka gore ke dumela go Modimo. Amen. Hosana 229, ka tlhatlhathela feleng halelele, ke sena Modimo, ke sena tshepo.
re a leboga Phuthego ke nako ya gore ka sebaka sena re dumedisaneng ke tla kopa chorus e reng o ya galelela Jesu wa makgotla fa re dumedisana Phuthego ke a leboga.
leboga Phuthego a re papatele modimo matsogo Phuthego. Nako ela e tlile ya gore re utlwe gore modimo o bua le rona a reng gompieno. Mme go na le yo a mo romileng e leng our student minister Ntate Tshepo Mohoje. E tla re fa ipaakanyetsa go tsaya serala ropa la Hosana 4:10. Ha ke le tje ke le mobe ke le ya kgetsehang na hara baetsa dibi na ke bone ke jwang.
Phutheo ya Modimo e ratehang. Ke qale ka ho le dumedisa bohle le bitswe ke le matla la morena le mopholosi wa rona le Jesu Kriste. Amen. Ke lebohe jwale ka mehla bo mme le bontate le kgotla le moruti o re fa sebaka. Re tlo kopanang hape ka lentswe la Modimo. Re ke etse ka mokgwa ona. Ka dinako tsohle morena wa ka o nkgopole ya hape ka metsotso e ka yohle Jesu ki uhlulue uhlulue ete mama e baba ka metsotso kgotso ya sebe umphe yona umphe ka metsotso e ka metsotso yohle Jesu ke utlolo o hlolohetše bomme le bontate. Phutheo ya Modimo e ratehang. Ke a tseba mona ke sedibeng. Ha se maphodi fela. Ekare ha o na le dikoloto tsa moya o tla kwana ho di phetha hobane di tlo le matha. Ka mehla le matsatsi a kile a ka siya. Pina tsa lona di a nthonga bomme le bontate. Ha ke a tla ka letho. Ha ke kenela kwano ntho ke tlise lentswe la Modimo. Ha ke qeta ke furalle ke se ke ka etsa le morao. Mohla ke kgutlang ke mohla ke bitswang ka mohala hape. Jwale bomme le bontate ha ke a tla ke tlo etsa letho. Ke tlo phethisa thumo e ke bitsitsweng. Beke e fetileng e ne le letsatsi leo re amohelang pallo e ntle ya lehodimo e fetolang. Beke e fetseng re ne re keteka letsatsi la 50 ho fetile mokete o moholo moo re ileng ra etswa majalefa mmuso wa lehodimo. Jwale bomme le bontate ke dutse ke le mong ke ja masapo a hlooho ka mohau ha ke a ka qeta ke ile ka itshiela. Ke fihlelwa ke moelelo ona bomme le bontate wa hore ha ke ile ka reka motjhini o hlatswang. Ke nka ke tlo sokola mo. Ha ke ile ka ya ho reka motjhini o hlatswang. Na le bukanyana
ka bang e kana e tsamayang le ona. Ka hare ho buka ena o fumana ditaelo tsohle tse o rutang hore o sebedisa motjhini ona jwang, le ho fa hore ha o ka etsahala ebe ho na le moo kang wa robeha, o ya kae, o etsa jwang hore o lokise motjhini oo. Ka sekgowa ba re ke a manual book. Jwale bomme le bontate kajeno tjena ntumelleng, hobane beke e fetseng re fumane moya o halalelang hore re lo o sebedisa. Jwale o ka nna etsahala hore ha re nka moya ona o halalelang, ba bang ba rona re sitwa le ke o fumana manual. Ntumelleng sontaheng sena ke tlise ho ka reng manual, re lo pheta hore ha re o bula re tobetsa kae go o sebetse. Buka ke ya Baroma, kgaolo ya borobedi, temana ke ya 15, temana ya 16, le temana ya 17 fela. We read our scripture this morning from the book of Romans, or the letter to the congregation of the Roman, chapter 8, verse 15, 16, and 17. Jwale bomme le bontate ke tlo kopa ya e tshwereng ka sekgowa a tla re thuse ka yona ha ke qeta ho e bala ka leleme la Sesotho hore re utlwisise bohle. Me yona baratuwa ba ka leleme la Sesotho e na le mantswe ana a latelang. Hobane ha le aka la newa moya wa bohlanka hore tshabo e boele e be teng, lempa le neuwe moya wa ba bewang bana o re bitsang aba ntate ka ona, le ona moya o emelang meya ya rona hore re be bana ba Modimo. Me ha re le bana re majalefa a Modimo, majalefa ha mmoho le Kriste. Ha re fela re utlwiswa bohloko le yena, re tle re newe kganya le yena. Lena ke lentswe la Modimo baratuwa ba ka ba ratehang, ya le fumaneng ka sekgowa re thuse re tsebe ho tswela pele. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Amen. O isihlo pole pole ye untatili muha le moya ibe Kamisa Ntata rona ya mahodimong, wena Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang,
Modimo ya lokileng, o ile wa re behela lentswe la hao, rona bana ba hao ra phela ka lona. Le Kreste mabaledi o le fetotse sejo se monate ho rona ba ipitsang ka wena. Ebile ka lona ntate ya lokileng re a imullwa, re be re bile re bona bophelo bona le nkgotso. Jwale Modimo ha re iketsise ha re atumela ka rutulo yena, re be re tlile re tlo batla mo thuso ya rona e tswang teng hore Modimo re tsebe ho phela ka nyakallo le ka kgotso. Lentswe la hao ke le bone Jehova, le a re bonisetsa ntate ya lokileng, le a re pepa ntate ya lokileng. Le Modimo ho feta tse ding tse ngata, re kopa Modimo lo le theola le lo ama mo hlokahalang bophelong ba rona. Ha le fosi, ha le thetsi, ke la moeletsi wa Israele. Re bua Jehova, rona ba hlanka ba ho rutlwe se moya o se bolelang. Amen. Bomme le bontate, phutheho ya Modimo e ratehang. Hoseng ha letsatsi la kajeno re kopana le ditaba tsa Baroma. Lengolo lena Paulos o ya lengola. Taba kgolo ke hore o tlameha a hase fankgedi ya Modimo ka dibaka ka ho fapana. Jwale leetong ha ntsa phetha mosebetsi wa hae, le mesebetsi ya hae mo a fetang teng ya tuma. Mebutumo ba mesebetsi ya hae e fetela le mo a sokang a fihla teng. Jwale e kare o na santsane a shebile ka la Jerusalema, a ipolelletse hore ha a tloha teng o tla ba sanka jwalo a fetela fatsheng la Baroma. Ha monyenyetsi o fihla tsebeng tsa hae ka baka la botumo ba mesebetsi ya hae, ba ne ba le kgahlano le ona, ba kenya tshebetsong ya ho lo mo thibela le ho sitisa tsena tsohle. Jwale o nka kelello ya hae bomme le bontate, ngola lengolo la Baroma o le romela pele a ya teng. Lengolong lena ha o le batlisisa, le ne le incorporatile dithuto le tumelo yohle Paulos a neng a na le yona hore a ise ho Baroma, hore ha o ka etsahala a ke a nke nako a soka a kena teng, at least be ba tseba hore ha re bua ka bodumedi ba Kreste re bua ka eng. Ka hare ho ditaba tseo tsohle o a ba eletsa le ho ba tisetsa matla bofokoding ba bona, o ba rotloetsa ho phela hantle ka kgotso le ka kamaisano pakeng tsa boina. O ba fa hape baratuwa le metswalle hore ba tla ba iprepare, hobane batho ba bang ba ka ba na le kelello ya hore ha o ya ho monna yenwa ya o thong o entse mehlolohlolo, ha o fihla o dula maotong a hae ha o na letho bobe ba tla o atumela. Anthe ha ba tlisisi baratuwa le metswalle hore ka baka la hobane ho na le batho ba bohlokong, re tlo tsamaya re ye bohlokong re lo ba inola teng. Jwale ka tsela eo ha ona hore bohloko bo ka ba siko ho rona, ha o ya teng o lo ba inula, o tsebe hore le wena o nka kabelo mahlomoleng a Kreste. Jwale ha o se o le jwalo, o se ke wa tshoha letho, mme ha o itella ho sebeletsa Jehova, o latela Kreste morena, o lokela ho tseba hore lefu ke moruo empa bophelo ke Kreste. Jwale ka mantswe a mang o tela bophelo ba hao
ho na le mo o tlo etsahala hore di je ho wena le ha e se tsa hao taba ya hao e teng bomme le bontate ha o ya qetellong ya temana e re badileng e re hore re tle re utlwiswe bohloko le yena re kenye kganyeng le yena le bomme le bontate Paulos o ngola lengolo lena o phethela bana ba ne ba le ba Roma hobane ha ke batle hore ke ba Israele fela Paulos mosebetsing ona wa hae o hlokomela se moya o ileng wa se etsetsa batho ha ba ne ba dutse kaofela o na le tumelo ena e reng ha ya ho batho bohle hore o moheberu kapa o mojuda ya hao fela e dutseng e tla o fang access ho mmuso wa mahodimo ke ha o dumela ke ena a yang ho batho ka lentswe le reng Abrahama le ditlolo tsa hae ha di a etsetswa tshepiso ka baka la molao ebile ka baka la tumelo e ba ileng ba ba le yona jwale Paulos o mathisa taba ya tumelo hore o ya o lo dumela ho Kriste hore o tlo tseba ho fumana mmuso wa mahodimo empa mona o re ho bana ba Israele kapo batho bohle ba dumetseng ha le aka la newa moya wa bohlanka hore tshabo e boele e be teng le neuwe moya wona le lo bewa bana ba modimo taba ke hore ha le beuwe bana ba modimo hona le moya wona ke wa Aba lebitso lena Aba ke lebitso le hlalosang ntate empa ke batla nna le wena re hlokomele ha re bua ka Aba baratuwa le ntate le baratuwa le metswalle re bua ka eng lentswe lena Aba jwale ga re hlalositse ke la Seheberu le hlalosang ntate ke lentswe le sebediswang ke batho bene ga ba tadima ho modimo ba tshabe koka mo bitsa ka eng kapa eng empa ba mo fa hlompho ya ntate hobane ntate ke yena a busang empa ha re sheba lentswe lena ka leo ya lona re ka dile o utlwa Jesu ha na le barutwa ba hae a le makgatheng a lefu temana eo e re ha le matswalong a maholo tsietsi se mo atametse o nka barutwa ba hae o ba sia thokwana o re sala mona le rapela luna o nka ba mmalwa Johanne Petros le Simoni o nyoloela le bona pejana ha fihla teng barutwa le metswalle o ba sia mona ka lentswe le reng sala mona le fadimehile la ka ba hora fela ha tloa o ya feta yena moalo wa teng o ya ka lentswe le reng Aba ha o ne o ya ka nna senwelo sena e ka be ke le se fete ka mantswe a mang lentswe lena Aba le sebedisetswa batho ba le matswalong ha o le tsietsing o tlaletswe ke naha baratuwa le metswalle o teng moya e Paulos a bolelang batho ka ona e leng moya wa Aba e leng ntate o wona ha o fihlile ho wena o lahlela tshabo hole o apesa ka sebete hobane hore moya wona tlo di etsetsa sebaka pakeng tsa rona le modimo hore o tlo di etsetsa tse re di hlokang pakeng tsa rona le modimo empa baratuwa le metswalleng tumelleng hoseng a letsatsi lena ke lo le hlalosetsa moya wona wa Aba ha o fihla hantle bathong ba modimo ba ipitsang ka yena ho na le taba e etsahalang ha moya wa Aba o fihla tsatsi la teng mohlane moya o halalelang o tsholoela batho ke
ke tseba hantle hore le tseba hantle Bibele. E na le mantswe ana a reng ka hare ho yona. Ba ne ba dutse ka phaposing e ka hodimo ba ipatile. Ke batla re utlwisise, ba ne ba ipatile. A ke re bua ka moya wa Aba, e leng moya wa ntate o re fang sebete. Batho bana ba tseba hantle hore ba kene tsietsing ya hore ba ne ba batla Jesu, ba batla ho qeta even ka trace ya hae. Jwale ha ba ke ba thola ba qeta ka bona, ebe ha o sa tlana le motho ya tla bua ka Jesu le ho phethatsa hae. Ba tla tloha le metswalle ba ya phaposing e ka hodimo. Fatshe mona e ka re o nona le ho ka reng flea market, batho ba dutse teng ba di tjhaba-tjhaba. Ho thwe hantle e ne e le Baheberu, ba Kgelike, ba Ethiopia le ba Egepeta, ba na le ba bang ba bangata ba dutse jwale ka tlwaelo. Ha bana ba ipitsang ka Jesu ba dutse hodimo ka phaposing ba ipatile. Re bua ka moya wa Aba, moya wa ntate o rapesang ka sebete. Ha moya o rothela batho ba dutse phaposing, ke batla ho le bontsha moya ona o re fang sebete. Ha ona hore o tlo o hanela ha o se o fihlile. Ke moya wa Aba, moya wa ntate o re fa sebete. E le Bibele ba ne ba dutse, moya ona ha o fihla o ba wela hodimo, ba tseba ho tswa. Ha ba fihla ka ntle ba kopana le bona, ba ne ba tshohile. Ha ba fihla ba utlwa batho bana ba ntse ba bua ka di native tongues tsa bona, ba tseba ho ka ba utlwa le ho ka ba fetola. Jwale ka leo ke ena ba ratwa le metswalle, ha ba utlwa ba bile ba tseba ho ba fetola. Moya wa Aba e leng moya wa ntate o le fang sebete. La ha lefu le re tadimile, ba ya tloha ba kena ho bona, ba bana le ability ya ho bolella ka Jesu ya phelang. Ha ba sana le tswalo la hore batho bana ba ka re bolaya ka baka la Jesu, empa ba sebedisa se moya wa Aba e leng moya wa ntate o fihlang ho ba neletsa sona. Ba bua le bona ka maleme ya bona, ba tla ba utlwisise hantle. Ke moya wa Aba, ke moya wa ntate o le fang sebete la re tadimane le lefu. Batho bana bomme le bontate ba ne ba eme dilateng tsa bona, ba tshwere dibetsa, ba na le mandate o reng ha o qala o le Jesu re fothola hlooho ka tsatsi leo, hobane moya o teng o le fang sebete wa Aba. Ba tadimana le a tshwereng sabole, ba le tlo re o jwetse ka Jesu ya phelang. Ha e ka leleme le fapane, o theohela ho yena ka leleme la le utlwang. O zang dikutshele ukhona uJesu ophilisa abantu, okwakho kuphela ukuthi uvume nokusindiswa kuye. Ke moya wa Aba, moya wa ntate o re fang pholoso le sebete sa ho tadimana le lefu mathateng. Moya wa Aba, baratuwa le metswalle, ha o fihlile ho wena o lebala le wena hore ho etsahalang ka wena. O tshwana le ba 10 kapo ba 70 a na le metso ya mmedi. Moya wa Aba ha Jesu o isa ho yena, ba ya ka Jesu hore ke le romme lefatsheng jwale ka dinku ka ru diphokojwe, lona le seke la tshaba letho. Le loya le keneletse mosebetsi wa Modimo. Diphokojwe tseo di kekebe tsa le etsa letho, bane lona le tsamaya ka moya wa Aba e le moya wa ntate o re tlatsang ka sebete le ha mahloko a re tadimile. Moya wa Aba, moya wa ntate ba ratuwa le metswalle, re kopana le bona mohlang motho
a tadimang gore morena wa hae o se o fedile ka yena, empa ho setseng ke hore a retain dignity ya morena wa hae. O nka sebete ho yena, o tadimana le motho ya o nothwe pelo ya hae e lefito, o no ka ya ho yena o sa kgathalatse itlhoko, ha sa ikutlwe go nega, o kekebe wa thola letho. Ya ba Josefa o ya ho Pontius Pilato o lo kopa setopo sa Jesu. O no ka nna etsahala gore ha ya ho Pilato a lo kopa setopo sa Jesu, yo ba le yena o etswa motshwaruwa gobane o batlana le motho e sele, empa moya ke wa Aba le moya wa ntate o timellang le kelello ya botho o tsamaya ka Modimo. Bona ha o sona le moya wa Aba, ba ja tua le metswalle o tshwana le motho ya leng ha tadimane le lefu a le ntate botle bene ke ba tshepile ba ntjeketse. Ha o ka nnehela bona ke tla fana ka ya pele e ke tla kopana le yona, ke etse setlabelo ho leboha. Hobane ha o etsetse wena o etsetsa bo phelang le bona. Hobane lentswe la rona le re ha le ya ka la newa moya o wa bohlanka hore tshabo e nne e tswele pele e be teng. Jwale ho na le moo bomme le bontate re lo lokelang ho lo kena teng re ntse re tseba hore mona ho nkga lefu mona, empa ka baka la hobane re tsamaya ka moya wa Aba e leng moya wa ntate, o lo tseba ho kena metseng e bona ba batho ba lemalang ka ru yona, o lo tlisa kgotso, o mmotsole bobe ka ru bona hobane o tsamaya ka moya wa Aba e leng moya wa ntate o re fang sebete. Beke e fetseng ha re buisana ka ditaba tsena, ke na le mantswe a reng ho batho ba Modimo re lokela ho tlisa nyehelo e ntjha. Nyehelo ya kgale Jesu o re iseditse yona, ya tsokotswa ra hlatsuwa. Jwale ka mora matsatsi a 50 re lokela hore ha moya o so fihlile re isetse Modimo nyehelo e ntjha. Jwale nyehelo e ke re mohlomong re ka nehelana ka yona ke hore re lo sebedisa moya ona wa Aba ho lo lwanela bana ba batho ba sa tsebeng ka Jesu. Nyehelo e re hlokang ho isa ho Modimo ke ho nka moya ona wa Aba ho lo kgalemela di-injustice tse etsahalang moo re phelang teng. Moya ona wa Aba o re fang sebete, o lokela hore o lo re fa matla a o confrontana le dintho tse re bonang hore di kekebe tsa tswela bana ba Modimo molemo nakong eo re kopanang le tsietsi ya batho ba ntse ba re ho lokile ha fela nka fumana sa ho ja o sa kgathalatse ke lahlehelwa keng. Re lokela ho lo ema pakeng tsa meya ya batho le bao re lo tseba hore moya wa Aba o lo re fa mantswe ana reng rata wa heno jwale ka o ithate. Moya wa Aba le moya wa ntate o re fang sebete o lokela ho lo re thusa hore ha re bona ka hare with the community of believers that we have in ka kerekeng re se ke ra tshaba ho thusa mme ha hloka ho nka ngwana o mo isa kae kapo ha le kgabunyane le lla ka hare o kreke e be ba mmae ha kgone ka sutha o bena le mme a sa tlo tshaba letho a sa ipale mabela hore le ena ha se le ke le nyantshitseng o nka fela ngwana
ka lerato la botswadi o lo dula le yena ka ntle go fihlela a thola ha qeta o kgutle le yena o re moya ke wa aba moya ke wa ntate ha o tsebe mmae ha o tsebe ntatae ha o tsebe le lebitso la hae empa lerato le o na le lona le o file moya wa go lo thusetsa bomme le bontate o ka nna etsahala for the next coming 20 years le tlompitsa a ka sia kerere ka mokgo go sa hlokane empa dithegong tsohle tse re le tlo di tlisetsa tsona ha di sa re fe gore re tlama re ratane jwale ka Jesu a re ratile ha ona letho le molemo le re letlelang kwa jwale bomme le bontate ha ke tla ka ho lona ke re moya wa aba ha se moya o tlo sebedisetswa wena moya wa aba o batla ho lo thula le mamati a sa thuleng hore bana ba batho ba hloka mesebetsi ba ke ba fumane mesebetsi moya wa aba ke moya o tlo thusa hore ha o fumana bana ka ro kerekena e ka ba leka ho phela ba ntse ba thetsana ka lerato o ba phuthe o dula le bona sekhutlwaneng o ba etletse ka lerato le tsa tsona le sekela tshaba obane le a ba sia le ba tloele ba le matsane ha ba khutla ebe ba ye molemong ka saete la ngwana hae ke moleko hampe o khale ke mmona sa le ke go motloele khale ke mmone ngwano hore ha na kelelo na ke ba wisa kae antane re na le moya wa aba re ka be re tsibile aha bana ba batho ba tseba ho ba le bophelo bo lokileng le ba ratwa le metswalle Paulos a tadima le ba Roma wa tseba hore ke batho ba tlo welwa ke tsietsi e kgolo bane ka ru Roma no na le mmuso o no busa le mmuso ona ke mmuso o no dumela go tsa tsona le bodimo ba bona jwale ha o fitla ka go lefatshe la batho o fetola le sedimo sa teng o tamane le tsietsi e kgolo bane ba ka nna ba qeta le ka wena jwale ba ratua le metswalle ba ne ba loka hore ba lokela go ba utlwisise ba tsebe hore ba ikenya ka hara eng ke ka ho a reng ho bona o teng moya wa aba o sebediswang ha motho a le matswalong hore letswalo le se ke la phetha le rena le bomme le bontate phuteo ya modimo e ratehang tsamayang le lo sebeletsa modimo modimo tsohle tse hlokahalang tsohle tse le tlo hloka ho di etsa moya ke wa aba ke moya wa ntate o akgela letswale hole o re apesa sebete moopedi mongwe wa fura o na le mantswe a reng matswalo a sa ntlhokisa tumelo ya nnete empa ha qeta o re ke hopola dibe tsaka nna ntse ke itelela empa ke le balangaka e re tla mphekola le lona bomme le bontate o tsohle tse a ka sia e batlang ho di etsetsa mmuso wa mahodimo ha e ka ba o nona le letswalonyana le reke mohlomong this is out of our jurisdiction modimo o tlo tseba o lefa lesedi hore is it a green light or not empa moya ke wa aba moya o re fang sebete sa hore re lo phedisanang ka lerato re lo thusetsanang ka ntle ho letswalo kapa o tshaba ha letho Kriste ke morena amen o rena o handikola ape wa antiba o tseba budulo ba baka hema emo aga he le hankaya
kae le ka Jesu ona le na Jehova ni uhohlele fatshe Ntata rona ya mahodimong Kriste mmabaledi ya lokileng Ntate re a leboha o modimo ya tsebang bohloki le matla bana ba hao Kriste mmabaledi mohlomong ka jeno re ne re kopane le batho ba na le ditoro tse ntle ka pele ho bona tsietsi ke hore letswalo le sa re hlokisa tumelo e ka re ntshetsang pele jwale re a rapela ntate a lokileng re a kopa dimetsa ka hare ho rona tsa nama le rona re apese ka moya wa aba le moya wa ntate o tla re thusa hore ha letswalo le re tadimile re le theselele thoko re lo tswela pele ka mosebetsi wa hao tseba matla tseba bofokodi tisetsa ho bohle modimo ka tshwanelo le ka tekanyo ka Kriste morena re a leboha amen sebaka sa jwale baratuwa ha re bina se fela re tla fa lekgotla la kereke ho tswela pele ka mosebetsi wa bona sena modimo ka tshwanelo le mo bona le fatseng ho ba ke hloho ka tebo Politori isole le kha Matlohonolo ke modimo ya lerato o teboho e kgatlisang yena o ke hake mo phethehi o hanga e phela ka meta
Amen. Moya ke wa aba. Phuthego ya modimo ke a le dumedisa ka lebitso le le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Ena yo re fa moya o wa aba, o moya o wa ntate o re phidisang. Moya o re laelang gore ga ra tshwanna go boifa ka gobane modimo rona re mo setshwanong sa modimo. Ga gona gore re ka tsamaya re boifa go sa kgathatse gore re tsamaya mo gare ga eng. Re itse gore o na le rona. Le ga re tla mo kobamelong re bona o kare ga re na sepe, ga ra tshwanna go boifa. Ga re neela re tshwanetse re neele ka tshepo, re ntse re rapela gore modimo nna ka tjeko ke tlisa mpho e, ka mpho e se ke se kopang ke se. Ga re dira yalo modimo wa raraba ka gore modimo re mo kopa ka mekgwa e mentsi. Re sa lebale moya ke wa aba, moya ke wa ntate. Moya o tlo re kgonisang gore le ga re neela re se ke ra ngongorega, re itse gore re tsamaisiwa ke ntate gongwe le gongwe kwa re yang ko teng. Ra itse gore re lesego gobane moya o wa ntate, moya wa aba o dirile gore mo phuthegong ya rona go nne le ba e leng gore ba kgona setegeniki. Re kgona go nna le bo YouTube le bo Facebook. Ga ke bua yana moya wa aba, moya wa ntate, ke tla bua le ba re lebeletse mo mafaratlhatlheng ke re le lebeletse Uksa Akashia e tsamaisiwang ke moya wa ntate, moya wa aba. Ga o lebeletse moya wa ntate, moya wa aba o bua le wena ka gore go tsamaya ka moya wa ntate, moya wa aba ga ona o boifa sepe. Ga o lebeletse o utlwile thero, o utlwile moya wa aba, moya wa ntate. Re ka leboga gore o neele your offering o ntse o re moya wa aba, moya wa ntate ke itse gore ke tsamaisiwa ko wena. Gifts of love and Sunday offering o ka dirisa account number ke eo, EFT Absa account, dinomoro ke tseo. Reference ya gago ebe o re Sunday collection, and for enquiries dinomoro ke tseo. Nna ntse o lebella ka metlha le matsatsi ke a leboga. Ba gaetsho ke nako ya rona ya koleke. Haggai 1:4 ya re, it is time for you to be living in your paneled houses while God's house remains a ruin. At least ke a bona, ne ke ithakela ke tlo di bona. Ge ke sa bala sentle ba gaetso khopela tshwarelo ne. Matlhonyana a sene a bona pina. Ba gaetso ke nako ya koleke. Wa bona ga re tsamaisiwa ke moya wa ntate, ga re tlhele ntse re tlo bolla ka di-target. A ke re tlo ntsha go ya ka mo go tshwanetseng ka teng. Ra itse ka gore ra ithuri bolela ka di-target. Ha ke tla ke tswa ko gae ke tshwanetse be setse ke itse gore at least nna ga nka ntsha bokana go thoma ka Mantaga ke ntse ke dreama gore ga nka ntsha bokana ga gona ka mo re ska ra meet target. Church council ke kopa re ba thuse ga ba opela re ska ra lebala re mo mafaratlhatlheng ba gaetsho. Nako engwe ga ba o romella o fitlhele o lebeletse ba bang re ntse hatsi. Church council